Kako lepo. Devojke imaju da kažu. I kada smo pisali ovaj... I to je bila ideja lepo letos kada smo mi pisali da dobije cvet i njoj je 8. mart bio jednako ruža i tu se završavalo. Do you want for the translation if somebody will talk on... Ženskog, da kažemo, dodira u onome šta se sve... Use the resources and opportunities that you have ahead and pave the way for all. Želim zahvaliti Akademiji ženskog liderstva da danas budemo ovdje sa vama i napravile u Novom Pazaru i radili smo sa puno... Kiri, koja je osvojila ne jednu, nego čak dve... Sa vama ću podeliti nešto